Muraho neza, ndabasuhuje, nje ubasuhuza amazina nitwa Benjamin, ndagushishikariza gukurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye kugira ngo uze kumenya buri kimwe cose. Uyu ubona muri sikirini ni Cyuzuzo Beyonce, ndabizi uramuzi cane ariko hari ibyo utari uzi. Uyu Cyuzuzo Beyonce yarangije amashuri ye 2017. Uyu Cyuzuzo Beyonce yarayarangije ahita akomereza mu ishuri ryigisha ubufotogarafe. Ibyo yarabyize arabirangiza. Uyu Cyuzuzo Beyonce avuga ko match ya mbere ashobora kuba yarafotoye ni AS Kigali ndetse na Muhanga. Iyo match yari ikaze cane kabone yuko ari match ya mbere yarafotoye. Ariko iyo match yayifotoye neza kuko yari afite confidence, icizere cinshi cane. Uyu Cyuzuzo Beyonce bavuga ko atari bigusa akora kuko n'abakerarugendo iyo baje niwe baba bashaka kugira ngo abafotore. Uyu Cyuzuzo Beyonce afotora neza mu Rwanda ndetse no hanze baramukunda. Uyu Cyuzuzo Beyonce akunda gufotora mu bitaramo ndetse n'ahandi henshi. Uyu Cyuzuzo Beyonce yivugiye yuko ubwo yari ari gufotora muri BK Arena abona perezida wacu yinjiye, ubwoba buramwica, kamera arayireka ararira cane. Ushobora kugira ngo yabitewe n'iki? Bwari ubwoba bwinshi kuko avuga ko aribwo bwa mbere yari amubonye amaso ku maso. Ariko uyu Cyuzuzo Beyonce bamuvuga ko ashobora kuba akundanye na Ntwari Fiacre akinira Amavubi, ariko Cyuzuzo Beyonce yarabihakanye, yavuze ko atari byo. Gusa Cyuzuzo Beyonce avuga ko amufotora amafoto, ariko nawe akivugira ati Ntwari Fiacre ni umusore mwiza ufite imiterere myiza, ati umubiri we mba mbona sinzi ukuntu bimeze. Ushobora kwibaza ati se ko yavuze utyo? Nibyo gusa ubwo Cyuzuzo Beyonce yarabihakanye, ariko abantu benshi bitewe n'uko bumva amuvuga ntaba bamushira amakenga. Ubwo yigaga ubufotogarafe yumvaga azibera umwediteri, dore yuko yavugaga ati umwediteri abona ibiceri byinshi. Uyu Cyuzuzo Beyonce inzozi ze ntazaje kugerwaho kuko byarangiye yisanze ari umukameramani ufotora amamatch menshi. Uyu Cyuzuzo Beyonce ndababwira yuko akunzwe hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, kandi abikora neza abikunze. Mu rugo iwabo baramufekaga bamubwira ati se ibi bintu koko ubona uzabishobora? Ariko we yari yifitemo icizere akavuga ati ndagerageza, dore yuko nta kintu yakoraga atabamenyesheje. Buri uko yabaga agiye kuri match yarababwiraga ati mama ngiye gufotora iyi match. Mama we akamubwira ati se mwana wanje ibi bintu by'abandi ugiye kwica koko biragenda ute? Ariko muri we yari yifitemo icizere akagenda akabikora neza, dore yuko abantu baje kumukunda, baramukunda cane, batangira kubicicikanya ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko yari yifitemo intumbero yo gufotora Rayon ndetse na APR. Ibyo byarangiye bibaye, arabifotora neza, afata video ziryoshe, abantu baramukunda cane. Ariko ntibyarangiriye aho, ubu akomeje kuzamura intera ku buryo abenshi baba bavuga ati uyu mukobwa ashobora no kuzakamera igikombe c'isi. Yego birashoboka kuko ku Mana birashoboka. We yivugira ko aho ageze ubu sahize ubu nta yari azi ko ashobora kuba yahagera, kuko yumva ko
n'ibindi byose bishoboka. Uyu Cyuzuzo Beyonce ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook akoresha Cyuzuzo Beyonce, Instagram akoresha Cyuzuzo Beyonce ndetse n'ahandi hose akoresha amazina ye. Twe twabanye muri iki kiganiro nitwa Benjamin. Ndabashishikariza gukora subscribe niba iki kiganiro cagushimishije. Ciao ciao.